كم برو أكن جرة رقابة محمد إرقما ربي تأو قبرتش ربي تأو رقابة عيسى يوكا يسوس كريستوس عيسى يوكا يسوع كريستوس قبرتش ربي تأو إرقما ربي تأو أكا ربي ننتاني أكا إلما ربي اللي انتاني رقابة بأمارنا إن شاء الله كالا هرّا إسارتا كان بوتشا جرو وان براتي ميتي والله وانتي هرّا إسا بوتشا جرو كان نما هندا جالو كان أبولي إسا جالو هاتي إسا كفري كيس جرتي يهو كان أول أرغاني تراني اللهم اهديها يا رب اللهم اهديها إلى الإسلام اللهم اهديها إلى ربنا الإسلام صواب في شريك أجلجا سلا نمني نما جالسو كان قليل جتائي رسولك ينيت صلى الله عليه وسلم نما في جالة سنة نما كبجما ألفاتا سنة نما يرو إسان ركو كيف جران إسان ديگراتو جسنا قليل جتو garuu dubbiin akkasii miti rabbitu nama ofii jaalate qajeelcha insha Allah wallahi gara fuulduraatti rabbi obsa si haa kennu haati keessunis kan amantu ta'a. خلاص بابا مبوي مالتك خلاص أبشر أبشر Isaa Abshir wanni biraa kan dubbachuu barbaadu obboleessi isaa kuni waliin turre magaalaa Roobee Abdallah yommuu Ciisaan bakka hojiitti socho'u isaatu bakka taa'aa ture. Bakka hojiitti laalaanii ture yeroo hedduu ni arga. Wallahi mana bakka dalagaa sanitti yeroo hedduu mucaan kun osoo kufrii keessa jiru nashiidaa shittamaam inni beeytanii Allahu Allahu yaa baarii ka jedha san nashiidaa sana ufii isaatii banee guyyaa guutuu irra deddeebi'ee dhaggeeffataa oola. إن شاء الله Kuni osoo islaamummaa keessa seenini kan ija kiyya qabri galuun kan arge wallahi billahi. Har'a islaamummaa qabatee gara islaamummaatti deebi'ee gara amantii isaa jalqabaatti deebi'ee arguu isaa kiyyaaf wallahi qalbirraa baay'ee tokko gammada. Isaa baga gammaddee gammachuun kan kee gammachuu keenya baay'ee tokko nutti tole. Haati kees insha Allah gara amantii ishee jalqabaatti kan dhuftu ta'a insha Allah bi'idhinillahi alkariim. Yaada biraa hin qabu baay'ee tokko gammachuun natti dhaga'ame ulfaadhaa galatuma. جزاك الله خيرا ወንድማችን ታሪክ ያለው ነገር እናቱ ቅርብ ጊዜ ነበር የተገናኙት ከረጅም ዓመታት በኋላ በጣም አልቅሶ ራሱን ስቶ ነበር። እዚያን ቀንም እናቴ ወደ እስልምና በመጣችልኝ በማለት አሁንም ከወንድሙ በላይ እሱ እየጠበቀ ያለው እኛም እየጠበቅን ያለው የእናቱ ነበር። ቢዝኒላህ ደግሞ ይመለሳሉ በቅርቡ ዱዓ አድርጉላቸው ኢንሻአላህ። አብዱል ሐኪም አብዱል ከሪም መርሐበን ቢኩም ሰላም አለይኩም። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذك يا قالي في قاري بابا خيا ما شاء الله تكا والله سندب بسيم بيخو بقى ربي سببا عبد الله أكسم أبوليس عيساتين هنقفي والله بقى ربي قول دب سيسي الحمد لله رب العالمين. واحد دلقو جرتاني أكو يسنام أرقو جرتان قنا إن شاء الله يا رب يدي واحد دلقو جرلي حاتا وقرو كنو أسكيسان اللي جولي نما إباميك أولتو بفمو جرام حاتا الحمد لله رب العالمين بقى ربي إسن قمتشيسي قرا ساعتي كامو برا قرا حقيقة صدر كاسا كان فهمني
ummataan argatiin kana yoomillanne nu arganii silaa hireennu targanne amantii ni'maan isaa dubbatamee dhumne qajeelaa bareedaa kan hin jallifamne yoo yaadanne rabbiin galata galfanne birraa darban qabne nu kenne rahmaanii nu badaaftee diinii rahmata keetiin oho faaruun kan rabbiiti yoo nama moo faarse diini isaa haqiiqaa kanarraa nu geesse galata kee qalbii keenyarra nuuf keesse ni'maa islaamni qabu hin fixu odeesse qalama miliyoona meeqatu barreesse diini faqiiraa waan qabne kan yoomse diini sooressaa fiyyeessa wal qixxeesse kan adii gurraacha walitti tokkoomse kan hamzaaf bilaalii walitti obboloomse kan jaalala lubbuu walii kennisiise hamlee doome qarse halaallu qalbiini والله كتب كده كده يعني ممكن كسب غير مسلية جزاك الله خير بارك الله فيك nu badaaftee diinii rahmata keetiin inshallah እንደዚህ አይሁን نياكيان فلكيان اما كانوا وافر تكون جرى ايه ابو مالس غوري انا استاذ سيادة كسوغان كسنتين دربي الهي نسمته كجرسن ابولا نسمته اسمع الله اي سكلي بريت سير انت لبعت وري لافتت تانسي لا استاذ naaf kennite rabbii koo obbolaa nasimatu kan akkan tahee yaadu dhibdee koo iyyaafatu kan rakkoo balloo kiyya hogguyyuu na gaafatu awwaanan jedhuun qabu rabbi sinaa jaallatu ilaahiin kootii kaa'uufii jala sinaa kaawwatu rabbi sinaa mararfatu amiin jedha dhageessanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii bakkatti dhalachuu qabu filachuu mirgan qabu وانكودي ومفهمي إلهين حكمة كبو لتعرفوا جدا كنمو بيكو كبو ربي براتي جالان كان صدا إسا كبو نمن إسلام ما كبو أكما كتهن ربو راكون ديني سيو واللابوس فرمات ساف كن دينين rahmatummaa keessanaanii nu milkeessi duniyaa diinii ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ወላሂ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው እያልኩኝ ዛሬ ለዒሳ ወንድም አሁን የጻፍኩት አሪፍ ነሽዳ አለች እና ኢንሻአላህ አሁን ነበር የገጠምኳት ምክንያቱም ለዚህች ልጅ ይገባል ብዬ አስቤ አሁን ኔትወርክ ሳስወጣኝ ጊዜ እየጻፍኩኝ ነበርና ኢንሻአላህ እሷንም አንዴ ጀባል እላችኋለሁ انا جماعه بلغ karaan dhugaa diiniin islaamaa karaan dhugaa diiniin islaamaa hogguu kamuu ifaan nu yaamaa daandii milkii ifaa dukkanaa rahaa qalbii daandii ahlal jannaa karaan dhugaa diiniin islaamaa hogguu kamuu ifaan nu yaamaa daandii milkii ifaa dukkanaa rahaa qalbii daandii ahlal jannaa ያ አላህ ስጦታ የሀያሉ ጌታ
በሱ ፍላጎት በሱ ውዴታ አላህ ወፈቀ የእስላም መንገድ አሁን ይዝሃል ጠንካራ ገመድ የአላህ ስጦታ የሀያሉ ጌታ በሱ ፍላጎት በአላህ ውዴታ አላህ ወፍቆሃል የእስላም መንገድ አሁን ይዝሃል ጠንካራ ገመድ አብሽር ሂንገዲ ረቢን ሲፍ ጅራ ጋፎ ፊ ፌዴ ዳንዲ ዲሪራ ዲን ኢስላሙማ ረቢን ሃሂሩፍ ማቲ ኬመራ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ረቢን ሲፍ ጅራ አብሽር ሂንገዲን ረቢን ሲፍ ጅራ ጋፎ ፊ ፌዴ ዳንዲ ዲሪራ ዲን ኢስላሙማ ረቢን ሃሂሩፍ ማቲ ኬመራ የአላህ ስጦታ የሀያሉ ጌታ በሱ ፍላጎት በአላህ ውዴታ አላህ ወፈቀ የእስላም መንገድ አሁን ይዝሃል ጠንከረ ገመድ። ኢንሻአላህ ኡስታዝ አሁን ነበር የገጠምኳት። ምክንያቱም ይሄ አርት የሚባለው ነገር ጊዜ አይፈልግም። የሆነ በቃ የሆነ ስሜት በመጣበት ጊዜ ሁሌም ይጻፋል እና ኢንሻአላህ በዚሁም በዒሳ ወንድማችን ማለት የምፈልገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዱ ነቢያችን በዚች ምድር ላይ ፈጥሮ ከፈጠረ በኋላ ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት እስልምናን አልያዙም ነበር። ወላሂ ይሄ ትልቅ ንዕማ ነው። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታቸው እና አባታቸው ሁለታቸውም ካፍር ነበሩና የጀነት ሰዎች አይደሉም። አላህ ደግሞ እስልምናን ለፈለገ ሰው ነው የሚሰጠው። ኢንሻአላህ ዒሳ ወንድማችን አብሽር፣ ተስፋ አትቁረጥ፣ በርታ፣ ዱዓ አድርግ። እኛም ከአንተ ጀርባ ነን፣ ሁሌም በዱዓ እናስታውሰሃለን። ኢንሻአላህ አላህ አንድ ቀን ወላሂ በሱ ፍቃድና በሱ ፍላጎት ደስታ እንደምንሰማ እርግጠኛ ነኝ። እንደዛም እንደመሆን ኢንሻአላህ አልጠራጠርም። ምክንያቱም የዚህ የእስላሙ ኡማ ዱዓ የዚህ የሁሉ ሰው ዱዓ በዚህ ወንድማችን በዒሳ ላይ ከወረደ ኢንሻአላህ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊሆን ይችላል እና ሁላችንም ባለንበት ቦታ እንጸል። ዱዓይ ሀከደኑ ፊ ሀያደኑ አከ ረቢን ማቲ ኢሳት ሁንዳዩ ፈረጀ ፊዴ ኢሳፊስ ረቢን ገመቹ ሂሬፊ ዳንዲ ዲሪራ አመንቲ በሬዳ ከራ እስላሙማ ከነራ አከ ረቢን ገመቹ ጉዳዳን ራሓ ጉዳዳን ቀልቢ ቡሃርቲቲን ያ ረቢ አን እስላሙማ ቀበዴ ማቲን ከንኮ በከ ብራቲ ነጅላ ሀፌ ያ ረቢ አን ዳንዲ እስላሙማ ከራ ነቢ ሙሐመድ አከሱማ አሞ ዳንዲ እስላሙማ ረቢን ኑፍ ጃለቴ ሰነ ቀበዴ ማቲን ከንኮ አሞ ካን አን ኢራ ጠለዴ ከን ሰበበ ኢሳኒቲፍ አን አርገሜ ደቼ ከነረቲ ዱፌ ማቲን ከንኮ ከለቲ ብራ ኢረ ጅረ ጀዴ አከ ኦቦሌሲ ኬስ ነህያኔ ወላሂ ሐቂቀን ረቢን ሲፍ ሀብርመቱ ረቢን አኩመ ኦቦሌሰ ከንኬ ፊዴ ከና ኢሳኒስ ገራ አመንቲ እስላሙማ ከነ ረቢን ኑፍ ሀፊዱ ኢንሻአላህ አብዲ ቀምና ጅዳኒ ጀዛከ አላሁ ኸይረን ኢንሻአላህ ዮ ወንቲ ጀዳ ሙጀራት ቦደኒ እንዴቢያ ጀዛከ አላህ ኸይር ባረከላሁ ፊኩም ምናልባት እንንክ የኩኒ انه نمد سجرة الله اكبر جزاكم الله خيرا ما شاء الله الله اكبر عيسى مقدس عليه الله اكبر ابشر 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 التلكس ماتوا بقى ربين قرانا سفيدي انما كما لما في بسديتو سماتشو جرا ابوني كانكي وبليانكي وبليتي وانتنتي كنو دابتني سماتشو جراني بقى قمدي اباتو عباتو اسمان مقايسا عبد الله انقونا ان شاء الله عباتو ودي عبد الله انكير لن عبد الله رتانو سمو عبد الله الله اكبر عباتو مكان كان كي عبد الله هنا مكان لما فا
مكان في إسلام تاتورقت. الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ውድ ወንድሞች እና እህቶች በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ዛሬ ለወንድማችን። የእሱ ደስታ ደስታችን ነው። ብቸኛ የሆነው ማዕቀብ የተጣለበት እስላም በመሆኑ 8 ዓመት ከቤተሰቡ የተገለለ ሀብት ንብረት እያላቸው መሬት እያላቸው ከሀገር ወጥተው ሰው ቤት ሰራተኝነት ገብተው ሌላ ሀገር ሲሰራ የነበረው ዛሬ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በሸቂቅ ወንድሙ አላህ ስላስደሰተው ሁላችንም ተደስተናል። በዚህ ይህንን በተመለከተ ወንድማችን ኡስታዝ ፉዓድ ወይም አቡ ሰብረዲን በኦሮምኛና በአማርኛም ኢንሻአላህ የእሳቸው መልእክት ሰምተን ኡስታዞች ስላሉ ኢንሻአላህ ዚያራቸውን እናያለን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ማሻአላህ ተባረከላህ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ፈሊላሂል ሐምድ። ወንድማችን አብደላህ ዛሬ አንተ ወደ እስልምና ስለመጣ በጣም እጅግ ደስ ብሎናል። አላህ ሂዳያ ይስጥህ፣ አላህ እስትቃማ ይስጥህ። ወንድማችን ረታ ደግሞ እንወደዋለን። ብቻህን አይደለም መላው የሙስሊሞች መላው የዓለም ያሉት ሙስሊሞች ጋራ ዛሬ አብደላም ወንድማሞች ነን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በጣም ደስ ብሎናል። ያው አማርኛ ሼኻችን በደንብ ስላስተላለፈ በኦሮሞኛ ያሉት ደግሞ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኦፕሌይስ ኸይኛ አራንተን አብደላን ገረ እስላማን ዱፈኒ ረቢ ፍከለኒ ሃገሁ ጮፍቲ ገርቴ ነማ አዱኛ ከነረጅሩ ሁንዲኑ ነምኒ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ አህ ኦፕሌይን ታኔ ኢንሻአላህ ረኮን ቴቲስ ገመቹኒስ ሁንዲኑ ንወጂ ወልቂጣ ኢንሻአላህ አጉያ አራንተን ራቦተ የቻዳ ከይሰቱ ኦፕሌይስ ኸይኛ ረታ ቱንቱን ገመቹ ተኛ እንጃ። አላሁ አክበር ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ኡስታዝ አቡ መድረሳ إنك الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينتي يا بقى قمدني عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة وعليكم السلام. جزاك الله. وليس كين يتاتي بقى قرأ إسلام مرة تنمني بشانو تكون جرجيرا جداني بقى قرأ ربي رتي سؤومك إسلام ربي سفيد جناني إن شاء الله تعالى. كناف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أكرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله كبير بما تعملون. جزاك الله خيرا. أستاذك إن اللي كأكنت كرا ربي تدتنا ما يامي وبليان كنا متى ولدت قبني إسلاما في كريستان اللي فول درتي نديما عمري إساني كرت عمري إساني ربي هادير السو هندك جزاك سجنة الفردوس ربي ولدت نواقبو أكما كلمة لا إله إلا الله ملا إثيوبيا وبوليس كينا كلمة لا إله إلا الله وأنا أولك أبدي وبوليس كنت كتشبون ملا الدنيا هندك يساتي ኦሮሞ ኬሳ ባን አማራ ኬሳ ባን ትግሬ ኬሳ ባን ጎሳ መራ ኬሳ ባን ከሊማ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ነመ ጀረን እስላም ነው ፖሊስ ከን ከዮታተ ኬሳ አምባቱ በኪ መሪ መራ ከን ኬቲ በኪ መሪ ኦቦሌሳ ከን ኬቲ ረቢ ከሊማ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ነው ከነ ሁንዳ ዱጀተ ኦቦሌያን ነው አልহামዱሊላህ ኡምሪ ኬሳ ረቢ ነው ሃደ ረሱቲ ነው ፋ ኡስታዝ ጀዛክ ኬሳ ረቢ ጀነታ ነው ሃደ ቢሱን ኢንሻአላህ ከዳ ረቢቲ ሁንዳ ኬሳ ነው ረቢ ባረከላህ ፊኩም ኡስታዝ ኪያ ቃሊ ረቢ ኡምሪ ስራደ ረሱ ኢንሻአላህ استاذ با افعل لمن استاذ ارجاء ودنم جلان بين دبر فتن استاذ عربي دبر سافيزي زوني في كيبيك ناوبسا ان شاء الله. استاذ عرب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بنادنا وما زي أمو يتيرا ببنادنا كرا شادا مروقو فيجين دندام نشيطان تجدي ميغرا كم كم شيطاناتا كجربي رجرتو جتة كيسادي بنا كم شيطاناتا dhugaa rabbitti hedduu nama gammachiisa. Wal fakkaatan ammoo ajaa'iba. Obboleen natti fakkaatan jabsi. obboleeyyan uumamaan dhaafan gafa bar inni Ciisaa rattaadhaa nama waggaa 8 lallabamee kophaa bahee jiraataa tureeru bar maatii irraa. Ajaa'iba wallahi. Wallahi inni mucaa hikmaati. Baga tokko faarratti baga rabbi isa gammachiise. Numaraa baga rabbi waliin nu gammachiise. Alhamdulillah. Fatanaan hedduutu jira. Fatanaa san hunda dabarsee obboleessa ammoo rabbi fatanaa inni obboleessi keessa bahee rabbi karaa san hin baasiniiti. Laaftumatti isa rabbi inshaallah bal'ooti isa haa baasuuti. Asumaanuu gaa rabbiillee waan dubbatee jira. Quraana isaa keessatti innama sadaqaatu lfuqaraa wal masaakiin wal aamiliina alayhaa wal mu'allafati quluubum ta'etu waan rabbiin itti nu ajaje. Obboleen kiyya mee hundi keessanuu aga rabbiin siin laaffise akkuma akkanatti jirtanii ababaallee garroobsaa waan rabbi siin laaffise inshaallah rabbi biraa fudhattanii manni illee vaayiraal haa deemu. Sun tana inni biraa ammoo namni Leenca kanatti ustaas maatii keessanii ababa gaddee bisaadha. leenca arba waan mana geemitii fi mana sheexaanaa silaa tahe leencaa fi arbaaf xiyyaarri meeqatu bakka tana deema. Wanni kun ammoo waan burganama rabbii keessan biraa fudhattanii waan guyyaa qiyaamaa yaa rabbi kiyya guyyaa akkanaa leenca kennee jira guyyaa akkanaa arba kennee jira nama shahaadaa qabateef guyyaa akkanaa ammoo mana ustaad ibaluutitti waan akkanaa kennee jira waan rabbi walitti sabatu dandeetta waan ta'eef manni illee vaayiraal deema hundi keessanuu waan qabdan baarakallah fiikum jedha. Warroonni ammoo gama keessaatiinis obboleessa keenya kana jajjabeessuu barbaachisa. Qalbiin isaa cabuu hin qabdu waan rabbiin itti nu ajaje. Anu ofii kiyya inshaallah ganama qarshii 5,000 kennaa fi hin galchaaf baarakallah fiikum. Waan nuti yaajalleen taatu yoo bitate namni biraattis waan dandeettaniin socho'a. Warroonni ammoo baankii obboleessaa irratti galchaaf inshaallah. Namni waan dandeettaniin bira haa dhaabbannu obboleessa keenya kana gara islaamummaa dhufee qalbii obboleessaa haa gammachiifnu. Haa itti gammadu waan rabbiin jedhe rasuul rabbi alayhi salaatu wasalaam waan qabeenya gaara lama iddoo jiru baree ofirra deem jedhanii bara namaa kennaa turan beektuu sika. Namni amma waan xiqqoo onnaa jedha malee zaman rasuulaa qissaa osoo keessa deemnu hedduu onnaa jechuu dandeenya. Kana waan ta'eef obboleen keenya ustaazonni hedduutu jira kanarra beekumsa qabanii ana guddaa keessa leewwee gadi hin deemu. Amma inni guddaan isaan daawwaa illee dheeressuun barbaachisu adii kanatti. Daawwaa dheeressuun barbaachisu du'a ayna wanni biraa ammoo nasihaadha wanni kun ammoo gargaarsaan bira dhaabbatu wanni barbaachisu jedhama musaa kana. Ana ganuma jedha inshaallah. ጀዛከላሁ ኸይረን። ሰላም አለይኩም። ኡስታዝ የተናገሩትን በአማርኛ አድርገው የራሱንን መልእክት ይዞ እንዲያስተላልፍ ለዚህ ይዞ ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በድጋሜ ወንድማችን አባቱ እንኳንም እስልምናን ወፈቀ። ስሙ አብደላህ ብለናል። አሬሳቴ መጀላ ካናሌ ነሞታ ዋን ሞታ ራካሳ ያሩ አንቦታ ዱባን የጅራ ታጋሎን የጅራ እንጅራ ዚቱ ዱባን ባረከላሁ ያ ወንድማችን እንኳንም ቀጥተኛውን መንገድ አላህ መራ። ስንቶቹ ወደ ቀብር የሄዱ ሰዎች አሉ። ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ እስልምና ለወደደው ሰው ነው የሚሰጠው። ገንዘብን ደግሞ ለማይወደው እሱንም ለሚከተለውም በሱ የሚያምፀውም ይሰጣል። አላህ ግን እምነትን ሃይማኖትን ለሚወደው ሰው ብቻ ነው የሚሰጠው አላህ። ይሄን እወቁ እያንዳንዳችሁ። ስለዚህ ኢንሻአላህ ወንድማችንን ማገዝ አለብን። በቻለው መጠን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ጊፍት መስጠት ብትችሉ አንድ የሆነ ሙዚቃ ቦታ ወይ ጌም ነገር ሲኖር እንዴት እንደምንሰጥ ከኔም ጀምሮ ከአንበሳ ከአበባ ጀምሮ እስከ አንበሳ ድረስ እንሰጥ ነበር። ኢንሻአላህ ዛሬም የቻላችሁትን አህል ወንድማችንን ኡስታዝ አረብ 5,000 ብር እኔም ኢንሻአላህ ለወንድሜ 5,000 ብር አካውንቱ ላይ አስገባለሁ። ኢንሻአላህ ሁላችሁም ነይቱ ከ1,000 ብር እስከ 5,000 ብር የቻላችሁትን አህል ረተን እንዲቋቋምና ኢንሻአላህ እስልምና ሲያዝ ቀላል አይደለም። ብዙ ፈተና አለ፣ ብዙ ፊትና አለ። ወላሂ እንዲህ በቀልድ የመጣ እስልምና በቀልድ የመጣ ሃይማኖት አይደለም። ስንቱ ተሰውቶበት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ነገር ሆኖ ነው አንጀታቸውን በረሃብ አስሮ ሰሃቦች እነ ቢላል ኢብኑ ረባህ አገር የሚያክል ድንጋይ ተጭኖበት አሃድ እያለ እስልምና ዛሬ
እኛ እንደምንጨፍርበት እኔ ዱርዬ ነኝ። ሐቂቃ ልንገራችሁ እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ከነዚህ ዳኢዎች ትላልቅ ሰዎች ጋር መናገር የሚገባኝ ሰው አይደለሁም። ግን አልሐምዱሊላህ እስልምና ነውና ነገሮችን ተውበት አደረገ ወደዚህ ከመጣን ኢንሻአላህ አላህ ይቅር ባይ ነው፣ እንደሚምረንም እናውቃለን። ስለዚህ ኢንሻአላህ ወንድማችንን በቻለው አህል እንርዳው። ኢሳን እናናግረውና በውስጥ ኢንሻአላህ ኢሳ አካውንቱ እዚህ ስር ጻፍልን። በወንድሙ አካውንት ላይ ነው። ከእንግዲህ አብሮ ነው የሚኖሩት። ኑሯቸውን አብሮ እንዲገፉ ኢንሻአላህ እንረዳቸዋለን። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችሁም ወንድማችን ነውና እኛ ጋር የመጣ ወንድማችን ደግሞ ማስደሰት ግዴታ አለብን። ግዴታ የእስልምና ግዴታ ወንድማዊነት አለብን። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችንንም አላህ ሂዳያ ይስጠን። አላህ ነስሩን ያምጣልን። አላህ አንድ ያድርገን። በብሔር በጎሳ የምንከፋፈል ሰዎች አላህ አያድርገንና ኢንሻአላህ አንድነታችንን እናጠንክር። ዛሬ እስልምናን ለማጥፋት በየአቅጣጫው ወንጌል ተብሎ ሚሽነሪ ተከፍቶ በሚሽነሪ ስም እስልምናን ለማጥፋት ሁሉም ቦታ ላይ እየተደረገ ነው። ስልጤ ክልል ላይ ምን እየሆነ እንደሆነ ታውቃላችሁ። በአረበኛ አስተርጉሞ መጽሐፍ ቅዱስን አምጥቶ ህዝቡን እያወናበዱት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ለመስራት ደግሞ እኛ አንድነት ያስፈልገናል። አንድነት ከሌለን ወላሂ ማንም ያሸንፈናል።